Ja ne bih sad da nagađam, pretpostavljam ukoliko Amerika govori o značajnim ekonomskim potencijalima ovdje, da ih treba osloboditi, da treba razvijati zemlju i tako dalje, to sve stoji. Naravno, vidjet ćemo šta se krije iza tih izjava. Prema onome što javnost otprilike pretresa u ovih 2-3 dana, moglo bi biti riječ o rijetkim mineralima, o tome da je Milorad Dodik obećao, na kraju krajeva pisao je već i otvorena pisma, nudio to sve Americi u zamjenu za svoje skidanje, njegovo skidanje sa crne liste. Evo sad imamo već s ove strane, 4 su čovjeka Dodikova skinuta s crne liste, radi se na još nekim ličnostima koje bi trebale biti skinute koliko čitamo iz ove javnosti. U svakom slučaju, mislim da je ovdje i Milorad Dodik zaigrao na tu kartu, zanemarujući ili zaboravljajući, da budem precizniji, na činjenicu da je to državna imovina koja ne pripada entitetu nego svakom građaninu Bosne i Hercegovine i da se odluke te vrste moraju donositi upravo na državnom nivou.